isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Nabara a panangkablaaw ken panagyaman kada kayo amin gapu iti awan sarday na nga ingkay panagdengdengeg ditoy nanumo at channel tayo. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers ken listeners tayo. Kastameten kadagiti avid listeners ti lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin kakabsat. Agyaman kami kadagiti likes ken comments yo. Kastameten kadagiti kablaaw yo. Maragsakan kami unay a makabasbasa kadagiti komentaryo. Ket sapay lakuma ta itultuloy yulat ta timang suporta kada kami. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Ilingad na kumalatan itinagan nga ami. Jak mabain amang ibaga amay saak kadagiti agon online selling. Isulaang ngaminan tinapanunot ko a negosyo. Awan ngamin natalgad a trabaho gaputa awan met nalpas ko. Rugyak man ti agsalaysay idi agrugrugi ak paylaeng nga aglaklako. Kastoy man dagiti pasamak. Apay akas na tilangam anak kaw, kasla adamo na dagsen aparikot mo. Parikot ko nga rod no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti utang ko nanang. Katay masapsapulam iti shop mo ngay. Isu ati pangalam iti ibayad mo kadagiti nakautangam. Maluglugi mat nga rodan nanang. Kinapod no na, may ibusan ti stock ko. Tawan mat nga rodan po unak. Andya, nay, kasano napasamak ti kastangay? Ay, diyak ka mo nanang. Diyak mat tin napupuutan ang naibos ti kwartak. Imutangak pa yan iti lending. Ngamawan mat latta. Nagadungamin at talaga ti babayadak. Nukuna mo ngamin ide nga uray di ka pa'y mangala iti lugan. Ta isupay kumaapagpuunam. Kasano adyak mga lakit nagninamot ti arkila. Isumit lang ti papanan ti maganan siya. Iso amay mayatin ang mga laak iti hulugan alugan. At least, kukwakton inton mabayada. Sa bagay matkiti Kahit kasano nga ron itan no kunam amaluglogi matagti shop maw. I-close mo laangan ata ang mga no nakarkaro ang mailumlum ka iti utang no ituloy mo pailaang. Ay saan ananang? Diyak itulok abas na ang close latan ti shop ko. Masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. No kasapulan nga umutangak manen, aramida. Kasano da ito yan bakay? Impos da kamot iti Facebook. Nagado ti mga mention gan ka. Idarom da kakalaw no di kagbayad kadag iti utang mo. Ay, wan nga rod lakay. Imbagak mat nga urayan dabiit ta idis kitarak. Imbagak pa'y adyak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din. Anya nga taaya ti kasayaatan nga aramida. Ay kat padasa manen akasarita ida Sagsagay sa ida nga awagan bakal. Makisarita kay tinasaya ay kanda ka pa iti pawayway. Kan makisarita ka nga idilit dan ti impos da. Tanay, nakababain. Ay, unay matlakit din ti kastoy. Di kagsarimadang ditaa. Aramida mo ti bagbagak. Tapno masulbar ti parikot mo. Ang lakay. Alakit din. Kabaulam da ita bakal. Basta makisarita ka iti nasayaat. Agpakumbaba ka ta si kamat nga ron tinakautang. Ay na, nakababainan ti kastoy ang mapaspasamak lakay. Agkakasakit dagiti comment iti impos ti maysa ang nakautang. Apay di da pa indilit aya. Kunak man na pagsaritaan yun di maipapan iti day abanag. Di na pa'y mat nga rod na delete lakay. Nan, kita agman. Oo, adoy. Kita ang adagiti comments. Ay na, makapa-stress.
Naa, naglukon. At dapay mo't ngagpaisaw. Apay nga di na pailang indilit. Kahit mo ka dito sa akong timang text, ta i-delete na timpos na. Kung saan awaga kon. Saan ang lakay? Siya kon. Di mo't makauawad ng kita tao. Kung mo lang perfecto da mo. Awaga mo ta i-delete da. Kung di da pala i-delete, ibagam kanyak ta siya mismo di makisarita kadakwada. Kahit kumusta ngay anak kaw, indilit da ka din, ti ko nang maimpus da maipapanking ka. Wala nang. Iso na lang tanalpasan na ibabain na. Nakababain ka dagiti makaamam mo kanya. Ano siyam anak kaw? Anya ka ikat si kamang nga ron tinakautang. Wan matkiti Ngam nalabas matikas diyang inaramid da. Imbagak lang arudan ajak mat itarayan ti utang ko. Ngam impos dakit din tinagan ko, agraman ti rupak. Talaga akas da anak kaw. Ti panunutam kat no si kamat ti ada iti sitwasyon da. Makaungat da talaga ta inululbudam nga ida. Nang ibaga ka iti pizza ti panagbayad mo. Ngam saan mo mat atinumpal. Nanang. Ti rumbeng nga aramidam ita kat mang panunot ka iti wagas tapno mabayadam dagiti nakautangam anak ko. Wan nanang. Talaga akas ta ti aramida. Nakitam ka diti inpost da iti Facebook, maipapan ka ni Ami? Wen, yung kaslaawan matan. Indilit sa matan tinang ipos. Ay, jak kumakayat ti agsao. Nakarumat nga minti kinaagraraman day jay nga Ami. Isupay Husto kat ti kunak asaan nga agbayag ti negosyo na. No anya nga minti naknakan na ata agnig negosyo pay laang. Uray kumamat no saan nga utang. Kundi ala pay mat itilugan na. Ngamhulugan mat. Anya nga ita, inpost da lang nga rod iti Facebook, gapo iti adu nga utang na. Day takot nga rod. Talaga akas ta ti maganap dagiti agraraman, mare. Ay na, naku namon mare. Iso adata, an-anusan talatan at aglaklako iti natang dito palengke. Ngam ti agnegosyo iti dakkel apuro mat gayam utang. Ay, wan narigatan ti maitulad ka ni Ami, mare. Ay, pulos mat Iti kaano man, saan tanto at tumulad kan kwa na, tanya. Bakit? Rumarak beet. Sa dino ti papanam lakay. Mapanak ijayan Alvin. Ha? Ni Alvin na kabsat mo? Wan, Ni, apay amapan ka ijay. basta. Ala, mapanak kong tani aldawan. Ang mga nudyak madanunan ija balay na. Sige lakay, agan-anad ka. Oh, at tuwing ti bulbulutan makwarta manong. 150,000 pesos is amin data. Agyaman ang kating ko. Naimbaglaang ang tada ka. Noon ka laang. Jack amon no niya taramidon mi kinimanang mo. Awalan yaman na manong. Sino kumamat ang titinulong? Nusan ada tayong agkakapamilya? Talaga nasaya ti panagpuspuso mading ko. Ay, sigod mat Ha? Wan mat ka di ading ko. Kit ulitik man ang dagyaman. Di ka matanagan. Kaya sublime mo't lang nga isubli ti kwartam. Ay, wen manong. Awan parikot iti daytan. Ito yung tulad tayong tun makawadwad kayo. Kita ang kit dit ang mga numaragrig ti kwarta. Laglagi pa, madakilagatan dayta. Nukasta, pinautangan na ka ni Alvin na kabsat mo lakay. Wan bakit? 150,000 pesos timpautang na. Ay na, naimbag pa'y dadya kabsat mo, taam muna ti tumulong. Nasingpot nga min da siya kapsat ko. Manipod ubing kami. Da kami tagkaalaan. Siyak ti mga isaksakit kin kwa na no, da mga awag idikin kwa na iti bakla. So ano anya ti dawatag apabor kin kwa na. Ipapain naman. At damat binulod ko kinimanang Kristi. Yagnan to kano intun bigat ito balay. Kahit umanay ka rin na pagbayad mo, itinautang mo, tinadiskitar ta baka? Wala kay. Sobra-sobra pa yan Makagatang tapayan iti baro nga istak ti sapatos kan badbado ang mailako ijay siya. Okay nga Rod. Problem is solved. Kamordyanan na.
Makaangas mo't lang ang tao. Wala kay. Kat agyaman nak ititulong mo. Awan na nyaman na bakit? Agasawa ta. Iso nga agtinulong ta nga rod itirigat ken mamay. Ay, kasano da ito yun, Tanya? Awan matan ilako ta. Awanan karga to'y pwesto ta itinatang. Basol mo da ito'y. Basol mo. Anya, ne, apay asyak ti pabasulam nga eh. Basol mo ata inawis-awis naktumot ngamin. No di nak kumainaw-awis, di saan kumamat anaabak ti kakaisuna a kwartak. Ay. Di ka agpabasol sinde. Ngamin, saan ka mat apinilit. Nagaya tamot ti panagsugal ta, iso adinak nga rod pagpabasulan. Basol mo ata kunamat ngamin abumawi ta. Kunam nga igam ta ti swerte a baraha ti kasino. Ngam awan mat, taparehas mat lang gayam iti online sugal. Kat no isumat ngamin ti kunada, ngam saan mat gayam apod no. Ay, kasano da ito yan ngay? Madamdamalaang umay manandag iti bumbay nga agsingir. Anya nga iti aramidon tatanya. Ay, tinasayaat. Ag-close ta pay laang. Mabanta agsapol iti pagutangan ta, sindi. Asino ngay manan ti pagutangan ta? Mapantamanan aka ni Mang Lito. Imbag day jay, ta sigurado nga ado ti kwartana. Anya? Katno di tapay mat nabayadan ti sakiking simil nga utang takin kwa na. Ay na, awan kastay padasan ta ah. Masapul nga agdiskitar ta, tapno adda pagbayad ta kadag iti nakautangan ta. Tano agmutmut talang talaang ditoy, amangan no papanawon datapay ditoy nagpwestuan ta. Kasano bakit? Nalpas ka din ang nag-live? Wala kay. Nalpasan. Kahit, kumusta nga eh? Nakalako ka matlaan. Una, dandanin na ala amin dagiti in live selling ko. Nagbayad pa'y kit din a iti Gcash dagiti daduman. Ano eh? Mayat ang arod no kasta. Launay ala kay. Ayun gayam. At nakano seminar nga tindaran ni Alvin, iti tagaytay itong Lunes. Kat ibagbaga na, ano mabalin kat itulod ko. Ag-ground trip kami kano. Masarot kano nga ag-commute. Ay katwan serbisa mon Jacob sat mo, tapno awan mo't may bagbaga na lakay. Sumurot kan at mapantay iti divisorya. Ado kano kat tinalalaka amagatang iday. Ay wala niya. Mayat sang agpaysoan. Apa gusto. At dapay bakante ijay shop amabalin apagdisplyan. Mangala ta iti brand nyo nga ilakot ta. Wala. Tapno saan lang awagwag. At umot lang tagbirok iti brand niyo. Bakal. O sige, sumuro taktumat nga rod lakay. Diyos ko. Agyaman iti amin a blessings mo kanya. Kastamatan iti pamilya. Agyaman tainik kanak iti kapamilya na sasaya at panagpuspuso na. No awan dala ang amang tultulong kanya. Diyak amon no anya tinapasama kanya. Diyos ko. Kidawak at tulungan kan iwan man na kuma. Tapno maaramid ko anasaya at dagiti rumbang nga aramida. Among nga ado ti plano. Ngam amok mat apagayatamlat na ti matungpal. Saan da kami kumaabaybayan? Diyos ko. Kahit kumusta ti negosyo anak kaw. Kaasi ti Diyos nanang, mayat-mat. Ado malaang ka ti gumagatang ijay shop mau. Ado ananang, inpa-advertise ko ngamin. Iso nga ado ti mapmapan. Ti may sapay apagsayaatan na. Ado ti agor order iti bulto, wenno bail ti wagwag. Banag apabormat kanyak. Ngamin, iso ti ayan ti dakkel aganan siya. Ay kat mayat ngamnay, kita tasaan mo manen unay adakkelan ti ipatong mau. Tapno saan amadismaya dagiti gumatangken ka. Wala nang, di kayagdanag. Amo kun ti teknik ti negosyo asinenrek ko. Iso nga awan nga rodrumbang apagdanagan nyo. Ngamin, amo kun tar aramida. Kahit nga dapat hindi yun nabayadan nga utang nyo kanyak. Ikaw umutang kayo manay. Sigin amot ten, tatalito. Pautangan da kami pay laang. Di ka agdanag. Makabayad kaming tumat laang. Sige, ingato kong ti porsyento na. Agbalinin at 20%. Anya? 20% kunam tata?
Wen, mayat kayo kaday? Wano mali kayo? Ay kwa, mayat kami tata. Alan, itad yung nga roden ti utangan me. Angamtan niya. Di kan agsa upay, tinapatag at daag pa utang. Mabit lang, tamapang ko alain timbahid ni Ami. Ta isuti pautang ko kada kayo. Ni Ami kunayo tata? Nagbayadan? Kaweng, fully paid pa yan ati dua agasot aribo nga utang na kanyak. Ininilot na binayadan. Pudno ka dito ibagbagayo, tata Lito? Wen kulak lang nga roden. Di tao nga inuyaw yu iday. Umas asenso itan. Ha? Ay sos, gapo iti kasusugalyaw. Naudi kayo ni ti damag. Kitnuda kayo met iti mangiwarwa na gawag iti chismes. May papan iti biyag ti panayo tao. Gam ita, kasla baliktad matan. Aguray ka. Kitaam. Kasla ni Ami dayjay Sa dino, Dayjay man ni aywan. Isumat nga paiso. Ni, anya nga tiar aramidan na dita. Kasla bodega mat day taayanda. Wen, umay ka. Ta umasidig tapay basit. Iti kasta, mangagtanuan niya ti pagsasaritaan da. Sige, Ditoy, aglamang ta ditoy likod tilugan. Tapno saan da ta makita. O sige, ikargayo amin ng dagiti na yung packet na yun, ta ipaship na yun. Masapul amawayaan ti bodega, tapno adda pang ikabilan tayo kadagiti sumangpet nga stock tayo. nukas tangarod. Pudno ti imbaga ni tata Lito. Talaga nga umas asinson ni Ami. Nakalungawan iti ado nga utang na. Oho, jak mamatitan niya. Anya, ni, kasano adi ka mamati kat kita lang arudan ti ebidensya. Imposible Ito'y pay. Ha? Ni, kasano manan nga imposible? Masigurado kung ada sa bali a sideline na data. Iso ang nakabayad iti utang na. Ha? Adda ayamat bumak nang iti panaglaklako lang iti wagwag. Ay na, saan nga imposible ang mapasamak dayta? Basta lakit di nagagat ka. Kan syempre, no talaga nga adumatan ti suki na, adu ti gumatang. Adumatan ka ti inmasinso gapo iti wagwag kan live selling. Basta amumlaang ti dumiskarte. Kumusta ti pa nag-live selling mo? Bakit? Nakalako kamutlaan ka de? Wala kay, saan pa'y lang asimang patdagiti bail, ngam na ibusan. Mayat angaron. Aywan, nadamag mo ka de, tinapasamak kadatan niya kan sinde. Ha? Ni, apay, anya tinapasama kadakwada lakay. Pinapanaw da kanumot idan ije palengke. Saan da kanu ngamin anak kamay bayad iti utang da? Nailumlum da kanu iti utang, kapo iti panagsugsugal da. Ay sus, day takit din. Di mo't isuda ti may samang sasawidikin ka. Insisir dun sapay dagiti pos ang maipapanking ka. Ay, wan, ngambay amon day taba naglakay. Napalabasan day jay. Talaga siguro akas tatipyag. Mabalin abak ng kaita. Ngam inton bigat, awanan ka. Mabalin mo't amaumumsi, wan no mauy-uyaw kaita. Ngam kadagiti sumarsaro nung aldaw, si kanton kitang tangaden da. Bakit? Agkakasakit ti sao kan comment dagiti tattao kanyak idi. Nga oray awan met amok abasol ko kadakwada. Aklunak matket di abasol ko ti amin. Nagbalinak agastadora. Ngam nagbalin akarit amin dagijay kanyak. Isu tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno aggagat kan mangrugi akmanan. Kat ita, apita mon, di bunga ti kinagagat mo. Bakit? Kat babaan day ta ititulong mo lakay. Tano awan ka ng tultulong kanyak, saan ko amaragpat ti baliki. Ita Miss F, adan talo a shop wano pwesto mi iti wagwagan. Sapatos ken brand new abadbado. Nabayadak matan dagiti utang ko. Ibagbagak daytoy saan atapno ipalastog wenno iparamag ko. No di kat tapno maikan iti inspirasyon dagiti padak nga awanan. Saan amay may sati aldaw? Basta lakit di agagagat ka. Saan ka abasta sumuko? Ipakitam ken ipapatim
tapno umasenso ka iti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing ka panang ibasa ken panang yornos, para iti pan nakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Napintas toy pakasaritaan ti biag mo. Talaga ang makaitad iti adal ken inspirasyon kadag iti kakabsat tayo adumdumngeg. Mangipakita nga oray kasano ti panangimamagda idiken ka, di ka naawanan iti namnama. Bimangon ka, ket ita laklak amo mon ti bunga ti kinagagat mo. Kang runaan iti amin, di ka imibet iti apo. No na itublak ti pada tayo a tao, di tayo kumakatawaan wenno uyawan. Tulungan tayo ket di tapno makabangon manen. Di tay agoy uyaw ta di tay amo no anya ti pagdaldalanan na. Di tay labsen ti agsasao ta amangan no nakarkaron tupay ti mapasamak kada tayo kumpara iti nagdalanan ti tao nga inoy uyaw tayo. Alakastan pagayam, Ami, ket pagyamanak matunay ti ka panagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Kumusta kayon? Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Hulyo. Ngamsakbay na, makablaawan kayo man pay amin iti naragsak a Paskwa ken nagasat a panang pasungad iti baro atawan. Ayat, ragsak ken kapiya kumati agari iti tunggal maysa kada tayo. Merry Christmas and a Happy New Year. Intay man sublian abasaan ti surat ni pagayam tayo a Hulyo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, siyak jay tao analaka nga agpungpungtot. Basit laeng ajak magustuan agunget akon adagos. Makiapa akpay nukwa. Saan laeng adayta? Jakpay makatututor. Kayat ko asawan awan aanusak nga aguray. No adaramidek ti kayat ko malpas adagos. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agmay-may sa kamot asimang patatang, kunakman no kunam amapan mo sukunin ni nanang ije palengke? Un kumaa, nakabaybayag mo, isugay bati ko na. Ay una yun, di kay man la nakatutur ako na kung tatang. Amumot ni nanang yaw adak kaya taguray ti mabayag. Ngam kasla igaggagara na kitindag papauray. Sapay di na sungbatan ti awag ko. Iso pinanawa ko na. Inuray yung mat kumabiitin atatang, amangan mat no nadagsan ti awit na. Wano saan, amangan no di na pa'y nagatang amin dagiti nakalista agatangan na. Basol na ah. Agbayag-bayag tumat ngamen. Kan maysa,
Amo naman nga awan pagparadaan ni Jay. Impaigid yulat ta kuman itiigid ti kalsada. Adumat ti pagpaigidan ni Jay. Impaigid kumit, madanang sita kanyak. Kapuitas asar ko. Pimanaw ako na, sakto nagdiretso ang agawid. Hay, una yan. Marabyan nga ruden ang agawid ni Nanang, tadi yumat na uray. Sa payrash ar ita, sigurado apila manen iji paradaan. Kita ito inton madamdama, nung magagitak arumwar. Tamaban ko sukunan ni Nanang mo, ije paradaan. Sino nga tamot ti bastos ang nagiwaramanan dito'y arubayan? Ang modamot akalin linis ko lang, ngam nagwarada man matay. Apay manen ay Julio. Bigbigat ngam napudot manen ti ulom. Sino matay sana pumudot ti ulo na ngay, nagtakarupa na analaing hagiwara? Ha? Ha! Awanan bain na kita karuba, nagalas taramid na. Nagato pagbasurahan na, ngam dito'y pa'y samo ti balay. Ay na! Mahay bladak lang do kastoy. Liklikam ngamin ati agpungto o tapno saan ka ang mahay blood lakay. Malikli ka mayamat agpungtot, nukas tate ugali na kiti karubam. Awan kiti babayin da. Ala, baybay amon Julio. Di mo itulok ang madadaal ti aldaw mo gapulaang iti dayta basura. Siya kaun ti manglinis iti dayta, tapno sumardeng kan asumana o lakay. Day takot ti madikin ka Marina. Na, taapay nga iraman nakmanan. Una, tanasingput kamit ngamin unay. Itultulok mo mit nga dagwarawara. Di kamit agtagtagari. Awan nukasta ka na yun agwamda. Ay na Julio, no di mo kayat nga adda agwara dito'y arubayan ti balay. Paaladam to'y sular tayaw. Ay wala. Talaga akas tataramidag Marina. Talaga apaaladak to'y sular tayo. Tapno awan ti makaunag nga umay agiwara. Kang runaan iti amin, awan ti lumanabas amarites. Nay, adda ka mo lakay. Nalpasan ti assembly meeting yaw. Saan ba'y? Apay nga rod anagawid kan ngay. Kasano? Kat nagbayag mo't ngagsaon iti opisyalis. Matuo ka na. Iso nagawid ako na. Kasla di kamot na irwam Julio. Talaga akas tay sumot ti party ti programa. Talaga nga agsauda amin. Tapno maibagada mo't adagiti concern ti barangay. Magpapadamot lang ti bagbagada. Awan mo't nga ron ibagada pagsayatan. Wano relief kumang agpay kadag iti bumarangay. Kat inuray mo kumaa. Anya ngay ti ang mom. Amangan mo't no adda itid da kalpasan ti meeting. No adda itid da dimbagada kuman sagpayan ang rugi ti meeting. Awan mo't ibagbagada. Makasikur lang tagtugtugaw dyan. Ay, unay kan Julio. Di mon sapay nakagkagudwa ti meeting ng pimanaw kan. Talaga saan matuo ka na nga rod. Sapay nagpudot. Iso nagawid ako na. Taktakan da lang ti tao. Ado kuman tinalpas ko at trabaho. No saan aga po dita nga assembly. Ha! Surun kon. Ala, mangan kayo laang amangan. Di kay agbabain taado ti makan. Oh, Marilos, mga lakapay iti kanyam. Ado pa'y ti taraon. Wen mare, di nakadi pa kadanagan, tatalagang indual ko tinangan. Kasta unay abusog ko. Happy birthday manan, mare. Agyaman nak, Mare. Ayan dagiti anak mo ngay. Nanganda ka din. Ay na, dagijay pa'y tikunam. Nalpas dan amare. Dagijay daman no. Agay ayam dan iti sirok ti mangga. Oh! Nakaralwawa kayo! Kita nyo ba't basit at tanay? At nakaruba yun, madisturbo! Ay sus, agungot manan ni Tata Julio. Inayabam ko mga Inayabak, Mare. Agraman ni Nana Marina. Ngum di damot imay. Nunalpas kayong aminan anangan, agawid kayo! Sa kanay tagmarmarit ismelan, di kukuha nyo nita! Abay! Di yung mapanunod ang makanisturbo kayo, di karuba yun! Ha?
Wantata! Agawid damat lang inton madamdama. Agpalpada lang biit. Pasensya kayo nuan. Sana bali tama minsan kami laang mat nga agpasken Tata Julio. Agraraman mo't na ita, Helen. Bakbakitaran, yung kundi birthday gitin. Adula amin na ita handa-handa dita. Disturbo da lang iti karuba. Uray kumamit, no agawid dadagos. Saan mat, tago umong da pailaang agmarmarites dita. Imbes ang makainanamad na tao. Saan? Tangalaw-ngaw damat timangmangag. Hay! Makapasurang! Grabe mat daya ang Tata Julio. Nagado ti bisita itay. Ngam dila nagbain ang nagpuka-pukaw di ta arubayan. Ay, awan nga ruda. Iso nga ruda pimanaw akitayin. Tama nga nudyak makapagtipil kita niya pa iti maramid ko kenkwana. Nakigtutak pa itay. Kunak man laangan no anya ti ipukpukaw na. Aglablabusan tayo talakay. Pakibyangan na mutlaminan. Hintungkwan, inikakon. Ay saan agparbang ka kumalakay. Saan aday tati pakailawanan. Kasano? Kat sumubsubramatan. Amo na a birthday party ng sumanaukid din. Saan mo't arabi iti panagpaskan tayo? Aldaw mo't. Kan may isa. Saan mo't nga inaldaw? Ngam agreklamo kit din. Ay Ala, baybay amon lakay. Di mon tutupan. Awaten tayo latan talumakay mga rudin. Di na siguro kaya tinaariwawa. Isong agrek-reklamo. Na. Hoy! Di kay man kumanatawa alumabas dito arubayan ti balay ko. Asino ti katawa niyo? Siyak! Ala, saan man Tata Julio? No lumabas kayo! Lumabas kayo lang! Saan na masapul nga katawa kayo ti nagpipigsa? Lumabas kayo lang arudan, mang disturbo kayo ba? Ha! Nagalas katigas na nga rami dyan! Ay unay kalakit din ay Julio. Awan pa'y aldaw asaan ka nga agpungtot. Kanayon mo lakit din ang apodot ti ulom. Kasano? Kat makapa-stress mo't dagita ka ruba. Awan pa'y limpyo mo't. Puro da amin sakit ti ulo. Napay mo't ngamin nga dapay la ka ruba tayo Awan mo't ngamin ka ruba tayo ini. Ngumita, imaduda mo't tan. Ay kat kapilitan tagimatang damot nga rod iti solar da iti asidag tayo. Iso ang nagpatakder damotan iti babalay da. May mayat idawan ka ruba tayo. Tadda peace of mind. Ita awanan. Naariwawan taglawlaw. Agkaywara dagiti ubeng. Uray kumamit no saan daan ariwawa. Ay nakaad-ado a reklamom Julio. Imbes asursurwam ti makikaruba. Kastakit din ti bagbagam. Makibagay kakit di kadakwada tapno awan ti riri. Oh! Itad niya ka po siya ti makibagay ka na kwata. Isuda hindi at ti makibagay ka niya. Asino da kumamot ngay apakibagayak. Ha! Naglalay ng dangay. Ay na si kamot laang ti marigatan no adda gurguraum a tao Julio. Basit laang abanag ngem umanay apagungungtam. Kalaban mo mat aminin akaaruba. Ewan na ata nag-aalas mo't ganto galida. Ay unay kan. Siyak paikit din ti mababain iti kastangar aramidam Julio. Amom, awan ti perpekto a tao. Iso apang nga asim ka di tasursurwam matan ti agbalin a nasaya at akaaruba. Asino nga'y tagtitinulong no saan adatayo mo laang agkakaaruba. Tuwalnakan Marina. Julio. Iti kaano man. Jakto ka sa pulang titulong ti urasino. Awan ti ka sa pula kiti sa bala tao. Iso nga uray awan ka aruba ta. Ayos lang kanya. May mayat pa ikit di at ulimag ti biyag tayo. Nakalutuan, Marina. Saan pa'y? Nagbayagan ngay. Kit no itay kapailaan nga glutluto.
Nakulbot ti karne, tabakatan ti manok a pinartim. Iso ang masapul ang maanger ang naimbag. Gawang kit din, tali, mabisinahon. Ay unay kan, natangkan pa'y nga rood. Basta gawa mong tamangantan, mabisinak una yan. Na, di ka man makaururayan ako na kulyo. Natangkan pa'y nga rood ti karne, saan pa'y anaanger. Basta idasar mong ti makantanay, mabisinakon. Maminsan lang ka ditisaw, no di mo kaya timaungtan. Anya manin ayat ibagbaga tayo ala kay Julio bakay? Pagpabasulin na nga rood dagiti anak taan nagiwara iti arubayan dalakay. Ne, apay, nakita na aya, adagiti ubing tinapan iti arubayan da. Diyak amo Ngam ti amo kat saan mat arimrimor dagiti anak ta. Binilin ko ngamin ida adida mapmapan itay. Matlagayam, imbagam kumaakin ni Tata Julio. Iti kasta, saan abastag pagpabasol? Imbagak mat ngam ipilit na nga rod. Nakita na ngamin adagiti anak ta tinagiwara iti arubayan da idi. Ita, isuda mat ti pagpabasulin na. Basta bilinam latta dagiti anak ta, asaan da mapmapan ija arubayan da Tata Julio. Tani, naringa tayo. Di tayo amo ti ugali ni Tata Julio. Ang mga nusan lang nga ungot ti malakam da, no bilang mapanday jay. Sa dino ti ayan ni nanang, tatang. Di ba'y simbang bird? Nasapa na gudong. Naa, kat inayadan yung matimangan atatang. Kasla kay matla maibusanan iti pamayan yung agisubo. Ay na, kanto pa'y nga'y amalpas ka mga nagginad-ginad ka. Nodamakan, sige, subo. Tapno malpas sa dagos, kasnyay. Wen ngam inayadan yung di yung unay paspasan. Apay ay amakibibiyang ka, siga, Miriam. No kayat mo, di mangan kawit, itinapartak akas kanya. Tatang, Inayad sa umit. Ado tagur uray trabaho kaya talon. Iso ka parpartakak ti mga antap no malpasa ka dagos. naa, ngal-ngalan nyo anaimbagtikan ka ninyo, tapno matunaw apirmi. Adula aming tangal nga. Di nakman ipadakin kang agmig-kimig Ado, tagur uray trabaho kaya talon kunakmanan. Iso ka partakak ti mga tapno ado ti malpas ko. Anyangay, kunak tumat ngamin nga inayadan nyo timangan. Ganom. At to'y tidanong tatang. Bay. Orayak lang na bang aral nga iminumiti daram. Daytan ti ibagbagak tatang. No nagpardas kayon tumat ngamin amangan, anyangay, naltutan kay lang arod. Katusto na. Sumanaw ka pa ilang ba't tita? Naltutan lang arudan ta tao. Agungot ka pa ilang. Sa anak nga agungunget tatang, ibagbagak laang matipagsayaatan nyo. Huston! Agsaw ka pa ilang. Day takot ngamin ti madi kada kayo. Nuda kayo ti dilawan mi, agunget kayo adagos. Ngam nuda kayo ti mang dilaw, kasla kayo... Nita! Hustong ko na lang arudan! Hay na, nudi yu balbaliwan ti kasta nga ugali yo. Jakla amon tatang. Ang mga nudumtang to ti aldaw nga agbabawi kayo kunakmanan. Hoy! Da kayo akaruba! Bagbagaan nyo da kita anak yo! Tadi da umay agiwara-wara nito'y arubayan ti balay ko! Ay unay kan Julio. Di ka agpuka-puka wakasta, nakababain ka dagiti kaaruba. Makapasuron nga ro da kita akaruba! Di daan mo abagbagaan da kita anak da! Diyay lagpapanawat ang muna. No saan daan ariwawa, agwarada. Ay, una yan. Mahayblada ka talaga no kastoy. Husto daytan. Oh. Talaga ang umato ti daram no kasta nga unget ka nga unget. Lere. Apay ngay. Kasla maulawag matan. Ha? Bakit? Matitirik na ka. Maulawag. Kalat si makit titul-tul kan
Ay sus, hingkag tumar iti agas mo. Iti kasta, masigod day ta marikrik na Hulyo. Masaya talaga. Wano saan? Itaray da ka lang di ospital. Ha? Hulyo! Hulyo! Kumusta tirik na yo, tata? Agpaimbag kayo, Tata Julio. Iti kasta, makaawit kayo, Dagos. Ay, kwa. Isuda, tinang tulong kanyak anang itaray kan ka dito ospital, lakay. Ang yaman na kada kayo. Roy, Helen. Awan anyaman na, tata. Asino kumapay nga iti tinulong no saan ada tayo nga agkakaaruba. Husto ti kinunati asawak, Tata. Naimbag laangan at mild stroke laang tinapasamakan ka, Hulyo. Liklikan nyo nga minti ka na yung agpungto, Tata. Makapadagas kada kayo ti kasta. Winmat nga min, tata Hulyo. Kinapundo na. Naabiris ko itay na ito. Unang namatay ako. Sorry. Kapuiti sana nasaya at gaugaling. Sorry. No nagbalila ka na ugat na kayo. Ikarigatak nagbalbaliw. Ikarigatak na ikatanti sana nasaya at gaugaling. Win rumbang laang tata. Naimim nas matlaang ti agbyag no awan ti kaapam. No awan ti kaungat mo. Husto ti ko na ti asawak, Tata. Kang runaan ni amin. Sigamot lang ti marigatan no at nakagurgura matao. Sana ya, Tata? Wan, pundo na itabarok. Kinapundo na. Diyak nakaturong ang husto. Tapamparunutag ng itinapasakita ka na tao. Nangruna ti panagungungat ko. Pasit lang nga barag at diyang maguslan. Nagungat ang kanagos. Ay na, agyaman nakta na kaamiris ka matlaangan lakay. Uwan, bakit? Sorry, mat. No patisi ka. Kat mairamraman ka amaong ungtan. Naimbaglangan. Tanaranaan kayo dito istoro. Helen, Los. Da kayo matgayam, tata Hulyo. Uwan nga rod, kumusta kayon, Tata? Kasi ti Diyos. Okay akmutan balasang ko. Ayun gayam. Umay kayong tuad di tabalay. Tagpartiyak man intun birthday. Ay wow, katwan na tata. Itaman pa yung ag-celebrar kayo iti birthday yo, Tata Julio? Ay. Sigamat. Ang silibrar akmat Ngamjak lang iyay-ayab. Aya. Ay kat naimbag man, taagawis kayo ita, Tata. Wan nga ro, tata Hulyo. Wala. Ta naragrag sakmat lang. Nuado tayo amang silibrar iti kasangay ko. Iwan Tata. May mayat kan naragragsak nga agpaiso no kasta. Wan, iso nga umay kayon to. Wan, masapa kayo nga umay. Itugot yun dagiti anak yun. Agpagims kamin tupay sakbay ti pandangan. Kasta unay apanagyaman ko tanailasat ko tipan naka-stroke ko. Manipod idi nagbalbaliwak meten. Inidyak aminan dagiti dakas nga aramid ko. Kat ita nalaing akon ang makikaaruba. Ammo kon ti makibagay ket kay kayat dakon dagiti kaaruba mi. Kanayon da nga umay ditoy balay ang makiis istorya. Ket no kasjay nga adapasken ditoy lugar mi, kanayon dakmeten nga awisan. Aging galangan ditoy Miss F, tuy pagayam mo,
Hulyo. Ken ka pagayam Hulyo. Nasaya at met ta nakaamiris ka adagos kat nagsingsing petkan. Numaminsan nasaysaya at metlaeng ti agbalin anapakumbaba. Taditay ammo ti mapasamak kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Kunada nga ruden agrikrikos laeng ti pasamak. Ditay ammo no asinon to ti makatulong kada tayo intunda tayo met ti agkasapulan. Libre met ti agbalin anasaya at atao. Isu aditay nga rod kuma ipaidam dayta. Alakat ay wanam tinaited amay kadwa abiyag mo pagayam ko. Usaram daytoy itinasaya at tapno maragsakan ti Diyos ken ka. Alakastan pagayam Hulyo, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami, itiing kay panagdangag. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga itinaminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Michelle. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo a dumdumngeg iti drama dito YouTube ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko a dengdenggen. Tinak ipadrama ita ket saan a maipapan kanyak. No di kat may papan iti inak ana parabor unay kadagiti kakasinsin ko. Patsyak ngamin a makaibati daytoy iti adal ken mangtadliwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Pangipanan nyo nga dita nakamalukong amasida, mami. Ipan ko di tabangir abalay. Naimbaglaang mat asida ang dagiti kakasinsin mo. Manan? Katno inikan nyo mat ida-idi kalman. Ikan nyo manan ida? Katwan maditi agim imo tanak ko. May mayat matlaang no naparabor ka iti padam a tao. Nangro na katawan mo't sabsabali. Ngam agromda nga minno kanayon akasta, mami. Imbis nga agtrabaho da, saanan tamang namnamadalatan iti-it-itad jo. Ado nga rod mo't tiin luto kanak ko. Iso amapan ko ida padigwan iti pangaldawan da. Kan may sayang mo't no jak itad daytoy. Sigurado amabang listumanan. Itulod yung arudan. Agsubli kayo adagos tamangan tayo matan. Tane, mabisina kon. Wen, mabiitak laeng. Itulod ko laeng to'y sidaenda, anak ko. Kumusta mo't tantirinugyan nyo ang negosyo yo, kabagis? Mayat mo't laeng ka di. Kasi na po Diyos, mayat-mat kabagis. Isu na lang, tamasapul min samot ti mangalay ti kadwami. Saan may ngamin na nakabagalan kinibakit. At una yan ti matrabaho.
Ay kat mangala kayo nga minin na ititangdanan nyo. Iti kasta saan kayo unay amarigatan. Wan nga rod. Amangan no damom kabagis. Tay kumaammo na tagmaneho iti motor. Isu ti pumarbangon ang mapanaglako iti pandisal. Ay kat dagiti kakaanakan tan akabagis. Dagiti anak day di manong Nestor ti kayat ko asawan. Awan mo't laang trabaho da. Isudan ti ayabam. Isupay mo't apakitangdanan da. Ayunan niya. Pakibagam tuman nga rod kabagis. Bareng kayat da. Ibagam tao may dakpasyaran dito'y balay. Ta isurok dagiti rumbang nga maramid. Sige, tabaga akto ida kabagis. Naimbag ta nakita ka kaanakan. Oh, apa yan ti? Antang ka di bagayo? Wan, kayat mo tagtrabaho. Ay katuan anti. Basta dyan nalakakan nalagan laang, kaya't ko Wan, dalagan laang at trabaho day chay kanakan. Anya nga trabaho day tanti. Agsapsapol ni uncle mo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Amangan no kayat mo. Ha? Ay ko, kita ito anti. Adapay ngamin aramiden mi Jedaya. Kasta aya. Wananti. Sige, mapan kan tulat na pumasyar ijay ayan ni uncle mo a James no malpaster aramiden nyo kaanakan. Wananti. Di matagsapsapol ka iti pagtrabahoam, Dayan. Wan manang, apay, adam mo. Imawag ti gayem ko iti Dubai. Agsapsapol ka no ti kabsat ti amo na iti katulong. Ag-apply ka na. Ay, katulong mat. Jay ko ma-staff iti hotel no cleaner kas jay. May mayat adenggan. Kanti kayat ko kat jay stay out. Jak kayat ti agyan iti balay ti amok no bilang. Sa bagay, saan ka nga min anawaya ang mga ramid iti kayat mo no stay in ka ngagpaiso? Naku namon manang. Ken maysa, jak kayat ti agbalin a katulong. Malus siya nga kun ano mapanakit din agkatulong ijay Dubai. Isupay uray siya. Jak kayat ti agkatulong. Jay ko mapangopisina mo't tapno sosyal. Isupay Uray awan sumsumrak iti trabaho no katulong tumatlaang. Nanang, ang mga no dapay kwartayo tita. Mangitid kayo man itigatang ko itigatas kin diaper tanak ko. Hanya, siyak ti pagdawatam, itiigatang mo itigatas kandaya ti anak mo. Imbis asyak ti ikam, syakit din ti pagdawatam. Awan nga rod ko kwarta kita nanang. Ikan kayon to inton makasapulak iti pagtrabaho. Ay nakaanon tupay day tangay anak ko. Pumuraw ton tiwak, ngam di ka pa'y nakasapol. Ni nanang mo. Kano damag kung agsapsapol ni Uncle Yo a James iti tangdanan ng aglako iti pandisal. Mapan ka ata isupay iti tangdan mo. Masadutak nanang. Hanya, Ken maysa, nakababayin taglako iti pandisal. Amangan no makita dakdag iti barkada. Ket birngasan dak tupay iti pandisal putput. kat anya ngay kuma. At least, ada trabaho. Ada pangalaam iti igatang mo iti gatas kandaya ti anak mau. Saan nakasta aday tala ang agdaw-dawat ti amaw. Masadutak nga rod nanang. Disturbo iti panaturog. Agasi man ta pumarbangon amariing. Oho. Ora o awan mo't ket no nagganas ti maturog. Nagsweldo ka din, anak ko. Saan pa'y, mami? Ang mga nuinton bigat pa'y. Apay ka di. Mangtad kanto man iti sangaripo. An-anwan nyo ti sangaribo, mami. Itad ko kinidayan. Nagchat ngamin itay. Birthday kano ti anak ni Rostominton bigat. Dumaw dawat iti gatang da iti cake. Ay, una yan? Birthday ti anak na? Ngamda kayo ti gumatang iti cake na? Wan, iso nga ikan naktuman no maalam ti sweldo manak ko. Tani, jakpay mo't naawat ti pensyon ko. Hay na, saan mat ngamin amasapol nga ag-birthday no awan aramaten da? Apay, di dala mabayin adumaw dawat kada kayo? Adday ta ka manen ako na ako nanak ko. Madi ti agim ibot ko nakmanen. No adda, di mangtad ta. Ngam no awan, di pasensya. Kasyay laang mat. Kan may sa panaglambing dalaang mat siguro day jay kanyak nga ikit da. Iso adumaw dawat da.
No sagpaminsan laang kuma, mabalin a panaglambing. Tay maminsan iti makatawan, kasjay. Once in a blue moon ama ko na. Ngam no kasta akanayunan damatan, ay sabali matan asaritaan day ta, mami. Ay nabay am kadilatan anak ko. Kaasi damat ngamin. Amumat nga uliladan iti ama. Tulungan talat ta idan, aging ga akabailan ta, anak ko. Ay na. Oh, Sol! Naa, unay mo daytan a panagtig-abmaw. Yeah. Mangagpayan dagiti kaaruba. Ah, ayot nabsugak nga rod mo titikas taon ay nanang. Naggapuam man nandaya. Secret! Ay ayabanda ka itay amangan, ngamrimuar ka magayam. Una, napang ko imbirok tingiwat ko. Tamok abalatong manin ti pangaldawan tayo nanang. Taimbag kumamot no, dasagpaw na karni. Igamawan mo, simumulagat abalatong. Makauma. Nagalas ka ti kasta nga ugali mo. Agpili-pili ka iti sidaan, ngam di ka ngaron mangi sampet iti naimas ama sida. At day ta kayo man ako nakon. Sirmunan dakmanin. Di ka lang uma sumanao. Pumanawak man laangan. Naa, nagbastos ka dayto yan nga inanak. Agsubli ka di tayo, Rustom! Hoy, Rustom! Oo, insan Michelle, si mangpat kamot gayaman. Kunak no adda ka pa'y laang ijay Singapore. Naimbag ka pa'y, takanayon ka nga aktor insan. Saan mat, insan? Sagpaminsan laang mat. Kahit ayantay pasalubong ko ngay insan. Ah, napanak laang nagtur, insan. Sa anak ang nagabro, tapno dawatan dak iti pasalubong. Ay kat oray apay. Awan lat na ba't batim ditan, nga oray Singapore dollar laang ko ma. Awan, insan. Naibus. Medyo nangina nga minti magatang ijay. Iso at talaga ajak gimatang iti pasalubong. Ay kat agpagatang ka nga ruden ay iti soft drinks insan. Tamaramanan tayo man mati sweldo. Medyo na magaan nga minan ti karabukub ko kat. Ha? Ay, katwan Day talaga yam. Atoy. Ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta merendaan tayo, insan. Ayos! Day takot ikay kayat ko kan kainsan. Talaga agalante ka. Oy, Dayan! Ingka gumatang iti tinapay kan soft drinks ta agmerienda tayo man. Si kangaminan at timapan, insan. Masadotak insan. Kin may sa nagpudot. Narigatan no madadaal ti kutis ko. Adda ka maggamit nito'y balay manang Michelle. Kaano ka ba si Mangpet? Saan ayan na pang kanagtor? Wan, ngam nagawid kami matlang adagos. 3 days, 4 nights milang ijay. Wow, sana all insan. Itugod na kami tuman mo insan. Ay katuna, agurnong kayo iti pang plane ticket yu kan pang hotel yu. Taoray siya kung ti makaamo iti kanan tayo. Manungay ti magastos para iti ticket kin accommodation. Mabalin siguro dayta 20 to 25,000. Nanginamod gayam. Kunak nung nalakalaan. Nalakakit di daytan nangingina ano ag agency ka. Bayamon? Pag inumilangan. Ayun gayam, ang mga no, dakit di barbaryam di tamanang. Mangtid ka man, iti pang gin. Gin, kunam? Wen, aginom tayo man gedi, tani, awan mar aramid. Anyan, imal aldawan, gin. Katuan, tapno makaadua. Alam manang, mangitid ka na. Nayon na mutin iti pang pulutan, kan pang chaser, tapno maimas mo't ati uminom. Kita am ti share ni insan janin iti Facebook na, mami. Anya ti in-share na anak ko. Dayta ni basaam. Walang ibang hiling kundi umangat kaming magkakapatid sa buhay. Awan mo ti maditi in-share na anak ko. Husto mo't. Kaya't na nga umangat wano umasensoda nga kakapsa. Kasano ko mga umangat when no umasenso dakat nagsasadot damat. Ha? Day tala ang mangnamnam ay tikukuanda. Ay natila pa kasigsikuramot si ka Michelle. Bayam kadila ang ida anak ko. Iso nga rod mo ti pagragsakan da. Di bayam ta aramiden da ti kay kayat da. Komentak tupay? Na, anya kumangay ti i-comment mo.
Agagat kayo ngamin atap no umasenso kayo kunak Ay nasaanan. Agar aramid kamot iti pagkaapaan nyo. Saan a pag-aapaan day jay mami? Ibagbagak la ang tipod no. Bayamon kunakmat. Aw-awatem ka dilatan dagiti kakasinsin mo, anak ko. Nay, anyat kukuan nyo ngay. Aldawan ngam di kay pay mo nakalutaw. Day tamo laangan silpon nyo ti dumdumugan nyo. Ay, dyanin! Ingka mangisa angan aldawan. Ni Rustom ti ibaon nyo, tani. At ako ko Rustom, ingka mangisa angan. Nayunam ti ilutom ta ang mga no agawid ni Uncle Yunton pangaldaw. Nasapa pa'y nanang. Intun madamdaman ton. Anya sa papay. Kat no agalas unsin iti agsapa. Aldawan. Sikapay lang timapan mangisahang manang dayan. At dakukwag. No asino ti ubeng isu ti mapan. Di nakdisturbuan tamadama ti panagay-ayam ko. Agay ayam akmutlan. Ay nagalas ketikas ta nga ugali yon. In kayo agluto na. Malmalwon kayon sa langaw. Tap na amok langarod nga awan ti maibaon kaw. Inka nga minin, Rustom. Isupay di pay lang amin mapanmat. At nangarod kukwag. Apay di kay makawaawat. Amala! Tangay agpipin na tudo kayaw. Bayan yaw ta siya kung ti aglutaw. Ibaon kon ti bagbagek. Tawan mo sir-sirbiyo nga inanak. Makauma kayaw. Oh, Uncle James. Naimbagman ta nakapasyar kayo dito balay. Kumusta kayo nga eh? Pasaya at matlata ka na kan. Da kayo nga eh. Kumusta kayo matan? Mayat lata matangkal. Dumanon ka ata aginom tayo. Madam matitagay may ditalikod ti balay. Na, bigbigat yung madamatitagay yo. Uwan angkal. Bungar. Asino nga iti kakaduam ka na kan? Aduda angkal. Adda ni Manong Jordan. Kani kasinsin nga Reynold. Umekan, mapantay jenda. Nabayagan nga insardeng ko ti uminumitara. Ay good, oray di ka uminom, uncle. Umay ka lang maki-istorya. Agpulutan liso. Ado ti lamas a pulutan. Adapay igat. Sige lang, kanakan. Ayun gayam, ni Julius ngay. Adda ka di dita. Awan, uncle. Amangan no da dita balay da. Sige, tamapan ko man nga rod kita, hindi ta balay da. Sige, uncle. Tumagas kang tulat ta dito, hinton madamdama. Kumusta nga'y tinapanam ka, Bakis? Naalukoy mo lang ka din ni Julius. Saan ka bagais? Ado matirason na. Imbagak matlang ka da Rustom ka ni Gerald. Nga magpapada tirason da. Tidan sa kaya tagtrabaho. Ay, una yan dagijay nga uping. Apay, madida nga tati pagkwartaan. Ay na, jakon mas daw ka bagis. Kat no inyog ubing damat ngam hindi kas jengo gali da. Ay, awan ano kasta. Kasanuda ngay nga umasenso, no kastamot adida kayat nagtrabaho. Naku namon ka bagis. Ikarkarigatan mo't ida atultulungan. Ngam talagan sa nga awanin namnama. Kas jayda na talaga. Na ito lang dan ti kinasadot da. Himawag ni Auntie Leti itay mami. Anyat ko na ngay. Kinasarita na kano dain San Janin. Anya ka no timbagan na. Ikan na kano ida nga agkakapsat iti daga apagpatakdaran da iti balayda. Sigun kini Auntie Leti, dayjay kano kuman ti pan nakatawid daan na ngay aywan iti day di Lolo Antonio. Kat? Amuyo ti kuna kano ni Insan Julius? Anyat ko na. Itid na laang kano akwartan ta aramatan na nga agabroad. Apay, agabrod ka no ayan ni Julius. Jack amo mami. Rason na laang siguro dayjay Tapno kwarta ti itid ni Auntie Leti. Kat, anya ngay ka no timbagan ni Antim Aleti. Awan saan na kano asinungbatan? Itid na laang ti daga pagbalayanda. Saan da atagikwaan? Ay, nagalasan ti kastang ugali dagita at tao. Di da katagyaman tay kanda ida iti pagbalayanda. Wen nga rod Dakkel aba nagdayjayan. Ay, talaga di da agpanpanunot. Jayla ang mangnamnam ay ti kayat da. Ay, una yan. Ante Veron, buludak man bit tilugan nyo. Sa dino ti papanamay. Mapan kami makibasketball ije kabangi iba nga barangay ante. San kami ngamin nga umanay iti motor. Nanginamot arkila.
Isuan na panunot ko nga may buludan tilugan niyo. Una, basta gasan nyo, tani, awan samot tan gas na. Saan nyo nga ipabulod tilugan, tao sarap? Ne, ada ka maggamit di tamanang Michelle. Kunak nun napan ka nagtrabaho. Awan trabahok ita, ta Sabado. Apay, rumor ka aya. Ipabulod mo pa'y laang Sakan tumapan iti papanam inton isublida tilugan. Napatpatag ti papanak, mami. Ag-commute kayo laangan, Rustom. Pasensya, ngam talaga ngamin nga usarak tilugan. Unay mo detan manang Michelle. Para maminsan laang mo tabuludag tilugan nyo. Iparit yung paimot. Saan ko nga iparpari tilugan, Rustom? Kan may saan laang matanam na minsan abinulod yu day talugan? Namin anon adaras nga inalalayo. Adupay tigas ng alalaan nyo. Ngam inton isubliyo, dandani maibus ti karga na agas. Dita ka nagkamali manang. Kat gagasakmat sakbay nga isublik. Gagasan nga. Dinak man ululbudan si ka, Rustom. Tapno ammom, nabayagan nga amamu ka. Ammu kon ti ugalim. Malahos to daytan, Michelle, Rustom. Tumal na kayon, tani. Nakababain ka dagiti lumablabas akaaruba. Ang mga nuibagada pa'y nga agap-apa kayo. Aglablabas kayon? Saan mat amabalin akasta ka na yun, Aggagat kayo mat ngamin, tapno makagatang kayo iti usaran nyo. Saan aday tala ang mangnamnam ay ti aramidin nyo? Manipod idi imbagak ti kasjay, saan dametten nga umay dito'y balay. Lumabas-labas dalaangan. Dandani di dapayan kayat atalyawan ti balay mi no kasjay alumabas da. Makitkitak laangan iti my day kan post da iti Facebook ti kanayon a panaginom da iti arak. Kanayon damet laang adumayo iti basketball. No kasjay a mga bakda iti sugal, sigurado met alayos ti arak. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanangyornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Michelle. Ken ka pagayam, Michelle. Nasaya at met tanay turad mo nga imbaga ti kasjay. Tano saan? Amangan no agtultuloy paylaang tikas jay nga ugali da. Bareng no makapanunot dametten ket baliwandan tikas jay nga estado ti panagbiagda. Angem no talaga adida kayat ti agbaliw, adametten kadakwada dayjay. Kunada nga ruden, kapag gusto may paraan, kapag ayaw may dahilan. Alakastan pagayam, Michelle, ket pagyamanak matunay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo alagipti na palabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.